Anya laki din! Melody, agtimpla ka man iti kapek. Nakailad ka la dita. Agpatimpla ka la ang kanyak iti kapem. Bumangon ka met adita. Papa na maya. O, di mapanak ag-eskwela. Adula amin. Agis-skwila ka pailaan. Diyak kaya ti maipadakan ka nga istambay. Nagmayat ti agsugal. Mapanak ag-eskwela. Ay saanay, agbati ka dito balay. Rumwarak, tamapanak makisugal. Napan nakisugalan ni Nanang. Nasapaan napan nakisugal. Ay kat mapanak mo ta. Mabalin na iya, saan? Kat, asino ngay nga rod ti agbati dito'y balay no pumanaw kamat. Ay katawan ah. No kaya't mo, mapan mo dagasan ni Nanang di tapagsusugalan. Tapagawida mo. Nagmahalason? Naabak ak manan? Ay, agtaya ka pa'y kumare. Kakaisong na akwartak da ito'y nabatin. Igatang ko iti bagas me. Pasubok ka ba? Ay kat itayamon no mga baka madoble da ita kwartam. At danton igatang mo iti sidaan ken bakas. Nanang! Adda ka man yan dito'y. Makisugsugal ka man yan. Bigbigat. Nay, tinakman ungta-ungtan melody. Dito'y kaadwan iti tao. Mapanak nga rod ag-eskwelan. Agawid kayon, tawan-tao iji balay. Mapan kayon tani, maladaw akong iji eskwelaan. Inako! Ay, sige kiday. Agis eskwela kayam ni Melody Mare. Ipilit namod ngamen. Diyak kumakayat ka, ta isupay agastaus. Ay, pakiasawaam kita ni eskwela nga. Ay, supay apakaibusan ti kwarta. Dagasan ka kumaijay balayo. Sanon, makitam lang ang dagiti tattao iji ngagsusugal. Ha? Pasig aman nugal, lagi ti kabagyam? Anyangay, dak kaya tagbalin akas kadakwada. Iso nga ikarkarigatak tag-eskwela. Anyangay nga ron ti arapaap mo? Arapaap ko ang masukatan ti panagbiag ko. Sumaya at tigasat ko. Oy, Melody, nakita mo niya yung barahap. Agrev-review ak. Di nakman disturbon. Apay na kito yung libro. Agrev-review ak nga rod. Pumanaw ka dito isang wanak. Jay baraha ko nak. Amo kasi ka tinangala. Ano kumangay de tabaraham? Apay, agsugsugalak kaya? Asino nga yung arod tinangala? Adda kamot lang dito yung balay. Biro ka ma. Di nakdisturbon. Nangabakak mutlangan. Nay, swerte ka itangal daw ako mare. Ay, kastoy kumaka na yun. Pasubok ka mo na Oh, agtaya ka pa'y. Ay, swertik sa dahi barahak ah. O sige, agtayaak pay. Ay, gam ka mare. Taman damagag. Nabartek saman mat ni Guryawn. Ayan na? Oh, dahil ay saus, dandani saan pa yun na makapagna. Naginuman na nga tana? Ay, kit itayan ti barkadan ha. Kit nunaga doon ti barkadan ha. Hay, Guryaw! Timdaldala po, sanda kita masitas ko nita ah! Maren, ay na. Dinalapos nan je alat ti palayaw. Aguray ka man pare. Inak man tantyawanan baen. Awan lang arod mang tarimaan iti da iti amarmarba nga alad. Dinungpar mo pailaang. Siyak daw, timang tariman. Agin lalaing ka? Katay kalagbartak kan agsugal ti ammo nga aramidan. Ninanang na ya. Ungit nga ungit. Mala, inayadam ti tumakder. Tama nga numabadakan dagita masitas ko.
Mang pagkagaya man, Melody. Oh, adto tilutwam. Karne iti sidaan tayo ita. Nangalaan nyo ngay iti kwartayo. Ay kat, nangabakak manan iti sugal Isardeng yu kumanday ta pa nagsugsugal yu. Ha, tabay ko mga isardeng ko. Dahito iti pagbibiyagan tayo, tapno amom. Nanang, kababain taday tala agsugsugal ter aramiden nyo. Ibain mo, aman nugal tayo amin, iti pamilya tayo. Saan dak nga iramraman, kasaanak nga agsugsugal. Kan iti uray ka ano man, jakto kayat ti agsugal, tapno agbiyaga. Ay, naglastog kan. Porque agis iskwila ka, kastanti ibagam. Hoy, tapno ibagak kan ka, Melody. Naggapo iti sugal, dagiti ibaybayad mo iti iskwilaan. Ultimo allowance mo, pagplite mama pa nag-iskwila, naggapo iti sugal. Isu nga saan ka man nga agin lilinis akasta. Nasaya at tanausawan kan, Guryo. Sandak man na banban ni Krisa na bigbigan, nana. Anya abigbigat asasawam. Malaman. Ha? Sumipngot pa ikit din. Ita kalangan nakariing. Nagmalmalam ka nakaturog. Ayan na di barahak, nanang. Tama pa naman makisugal. Isuntomot lang nga, dahi ta armalay tang iwat mo man ti mangmangag. Ay di na unaan, Guryo. Mapanak makisugal. Kit sa bali mo ti pakisugalak, nanang. Awan nagbati dito'y balay. Man ano ayan no panawan tayo. Awan mo't takawan doon ito'y balay, nanang. Ingka pa'y tarimaanan jay alad itay adinong parmo. Sumragdag iti kaldeng ti karuba. Inton maminsan taon. Inak makisugalan. Salbag kide. Kamanin tinangaba ka, Mariaw. Talagang agsiswerte ka. Talaga kasta. Agore ka man. Tabi lang agto'y nangabakak. Tamapanak man agbiro kiti asawa. Anya? Agbirbiro ka iti asawaan, baray. Gatuin. Mangrabrabak kan samay. Saan ka mang rabrabak? Pulos na nga ba? No kaya't mau, asawa mo niya kabsat ka. Napindas na jay, baray. Anya tinagan na. Melody. Napindas Nagtundiris tagong na. At dapay kalid na. Jakpay na nga ba? Ay kat, iyam amunak man nga raw. Baray. Nagrigatan ka agaramid iti tisis. Makapasakit iti ulo. Melody. Awan ti baraham kanyak. Iso adinak umay disturbon. Tadyak nakikita day ta baraham. Saan aday jay brahak, ti umay ko ibagakin ka. Ada bisitam. Anya abisita? Awan mo tinay ay abak abisita. Umay nakarmay. Anya? Ni Mariaw. Gayem ka. Iso ti pakiasawa mo. Tanalay ngagsugal. Saan ang maaba ka pulos? No iso ti maasawam. Ay, jackpot ka. Saan ka apulos nga agrigat ading ka? Ay namanong, awan iti bukabularyok ti makiasawa iti mannugal. Saan ka nga agpili-pili? Ibirbiro ko lang nga rodin ti pagsayatan. Mannugal kayo lang arudan kininanang. Mannugal pa iti pakiasawaang. Ay saanon? Guryo, asino day takadwam? Apay, di yung amaw. Kino iso dahi tayo kalaingan aman nugal dito'y lugar tayo. Ni Mariaw, nanang. Ha, iso day taya. Wain, iso dahi ta. Inayabak dito'y balay, to may naarman ni Melody. Aniya, apay, baro ka di pay. Ay, kit baro pa yan, nanang. Ado ka di ti kwartana day ta. Wain, kanayo na mangabak iti sugal. Iso nga ado ti kwartana. Kayat namat ni Melody. Ay, di nangarod kayat asangway. Apay ngay, Saan nangarod kayat ka no, ti makiasawa, ti manugal. kung naman o asinaw, sakman ti mapan makisarita kan kwa na. Di mo ba'y papapanawan, tagtungtong kami kini Melody. Naskan nga kinaawatan dan. Bimanaw ka ije balayo arabrabi eh? Kasano? Adda inayabandang agaram kanyak iti balay. Pero, gwapo ka di? Mannugal.
Di mo kaya ti manugal? Iso nga rod nga agis eskwela ak. Tapno mabaliwan ti biyag ko. Diyak kayat ama itulad kadagiti kakabagyak a puro daman nugal. Oh, adamot gayam arapaap mo apada. Friend, dituyak pay laang man boarding house mo nga agaramid iti thesis ko. Wala, mabalin na tamat. Diyak ngamin makakonsentrate igay balay. Apay, naggapwa, Melody. Hindi pa ilarabi, asap-sapulan ka. Igay boarding house ti classmate ko. Napanak nagaramid iti thesis ko, nanang. Saan ka nagpakada kanyak a pumanaw ka? Kasta ti agad-adal? Simple laang apa nagpakada. Di mo pa'y maaramid. Kasano, diyak kayat di ipapaaram ni Manong kanyak. Diyak kayat. Saan ka man nga ginpipili, Melody? Manugal ni Mario. Kanayon nga do ti kwartana. Isu ang mabiyag na ka. Bayan nyo, nanang. Lupasag ti panagadal ko. Kat siguradwak, asumaya at ti panagbiag tayo. Ikarigday ta kada kayo. Di nagsamot kayat ni Melody. Ay, saan? Kaya't nakadayjay. Di sila ang amin, pare. Ibagam ngamin ken ko na apaglaingak amin na klase asugal. Uy, namuna daytan, pare. Sang ko lang amin na mas asikaso ti pagik na dumakait. Gapo iti sugal. Uy, nimbagak pa dayta kingkuanan, pare. Ay, bayamon. Ngam kiti. Ano siyak ti pakiasawaan ni Melody. Itad ko ti amin na kayat na. Ay no, nagmayatin na denggan, pare. Wala pare. Uray no agsugsugal tulaang ang tiyar aramiden na nga inal daw. Saan nga agsugsugal na dya kabsat ko, pare? Ah, kasta. Uy, nangatong arod tira, paap na sika. Iso ka nung agis eskwela. Tapno saan to ama itulad kada kami amang nugal. Ah. Eket no nagmayat ti agsugal. Isumuti ko na, pare. Makaparagsak, makapaadik. Ay, ketuwen pare. Nang runa no mga abak ka kanayon. Ay, sus! Kas kanyak, pare. Kanayon ak amang abak. Nagmayat siya, pare. Saan ka madanagan, pare? Kasaritak ni Melody. Ibagak, asik ka, ti pakiasawaan na. Melody, umasyarak tuman mo't iji balayo. Anyang iti aramidam ijay. Diyak pa'y ngamin nakikita ti balayo. Ay na, takop-takop di basit abalay ni. Saan mo't ajay balayo ti mapan ko bisitaon ka? Kan maysa, adda ijay dagiti manugal akakabagyak kan kaaruba. Anya ti aramiden da iji balayo. Ijay da ngagsusugal. Anya? Iso anak katagtagarida. Nang runa itirabi tanagaduda. Apay, awan la ka din sa bali ang mapanunot dagita kabagyam? No saan ati agsugal? Ay napatyanda nga iso ti pagrang-ayan da. Kat, surwam ida nga agbyag iti nasayaat. Saan ati sugal? Kaguradak no bagaak ida iti kasta. Para kadakwada, siyak ti kontrabida iti biyag na. Sige, mapantakit din iti library. Agbayadak iti tuition ko. Finals mi ngaminan. Dumawat ka, kinimanong mo. Apay nga iso nga iti pagdawatak. Iso ti pagdawatam. Gaputa iso ti nangabak iti sugal. Siyak! Naabak akmanan! Agmalmalas ako na talaga. Manong guryo, agbayadak iti eskwelaan mi. Nanggag ko timbagam ko ni nanang. Ikan ka, apay kayo dinasaan. Ngam iti may sa kondisyon. Maday ta, denggam ni manong mo. Anya ngay deta a kondisyon. Makiasawa ka kani Mario. Anya, pilitin dak a makiasawa iti dayjay a lalaki. Mayat dayta a kondisyon ni manong mo, Melody. Mayatak iti dayta. Talaga kursunada na ka ni Mario, Melody.
Agasem ti kunana ngay. No kayat mo kano ni Mariaw, pakasaran na kadagos. Ado ti baboy apartyan na. Imbitado amin aman nugal, akalugaran tayo. Ay kat, adu, ati kagayam ko nga ayabak. Ayabak amin, dagiti manugal. Iso abay-bay amon day ta adal-adal day ta. Gastos lang day ta. Agsusugal tay kidiya. Sapay, naira na nga 1 kwartak ita. Mayat day ta asing-asing ni manong mo, Melody. Isuawan ko namon. Oo nya, mayat kan? Nagbayag ka na sumungbat. Saan tayo pailang agsusugal dito balay Amuyo mag-aminan ang naggraduar ni Melody. Ay, Kahit man, ano no naggraduar? Umay dagiti classmates na dito balay. ay, Silibraran da kano ti graduation na. ay, kasday. Ay, kitumay kami mo ta. Una, umay kayo. Ang saan tayo pala kung mga agsusugal? Mangan tayo laang. Ay, Ay, kakadwa, nangagyaw. Wow, nangagmay. Umay kami to, amay. May ka ito. Ay sus, nakapaggraduar ka may langin iti anak mo, Maray. Uwal nga raw. Kunak ide, no saan ang makagraduar. Ang inkarkarigatan na mo't ingana ang nakalagpas. Simbagman, tadi na Ay, kano ko na naman ang makiasawa ka na. Ay saan? Agtrabaho pa ni Melody. Jack itulok ang makiasawa adagos. Kat nagadupay, tirigat na nag-eskwela. Ay niya laki day. Sana nasayaat day ta sugal nga isulati namnamaay na pagsapulan papagayam. Saan nga amin nagugraway kat mga baka. Kasayatan lata ti agsapol iti nasayaat na panggadan papagayam. Bueno papagayam. Ditan tinagibusan ti may sama na pakasaritaan iti biyag. Anay tampaw dito'y drama tayaw. Anya laki din. Insurat ni John M. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agiyaman kami, itingkay Panang Tarabay.